Negeri 2 Maros, Upai sungainya Leku Febrianti nomor dapki itu. Wapai sengenya Seku, Jasmine Putri Salsabila, nomor dapki Arwa. Upai sungainya Leku Nabila Saskia Putra nomor dapki 2 Bukase. Sungainya Leku nomor dapki 22. Upai sungainya Leku Surasaliana nomor dapki 30. Maka koe meluki mebu bepoto. Naya batuana iya narega filosofina bepoto iya naritu poleri 2 iya naritu bepa nauto nareko tiro poleri ugie nania bepa mancadi tanro ati orang ada oto tanra mati nuluna matinro mapa tanra makutu nasabak monroni di kana lawa kasih jancina Sibalikena oto mancawe pole ri ati nulurenge asagire pagangana naya bepo oto panjaji salah di padangang salah kuanmi napunai sipa ati nulureng endrenge pole dale. Reko melake mebuk bepaoto perluki mapasadia bahan-bahan iya naritu batu kaluku ripancaji santan tengah kilo gula celak labu oweng santan digarui sebang gula celak Nasu pas nasi bu awe nareko manasui aleta cede idoko daun napai pasau. Nagko mata sakni di palebu-lebu mi napa ditaro tidak kutie napa ditaroi adonan putih napa ditutup purani Aku puranya di doko di nasu nih sampai nabur daunna.